Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noairah Hanania binti Baru Hisham, wartawan Pasaran TV TVPSS membawakan liputan khas sambutan Minggu Tibet yang berlangsung di sekolah kami pada minggu ini. Baiklah, mari kita sama-sama menyaksikan aktiviti-aktiviti yang menarik yang berlangsung pada minggu ini. Minggu Teknik dan Vokasional bukan sekadar satu program tahunan, tetapi merupakan platform penting untuk memperkenalkan dunia kemahiran, inovasi, kreativiti dan teknologi pada warga sekolah tentang pendidikan teknik dan vokasional atau TVET yang kini merupakan pemacu utama pembangunan negara. Dengan itu, berakhirlah laporan daripada saya, Noairah Hanania binti Baru Hisham, wartawan Pasaran TV TVPSS bagi Minggu Tibet. Semoga program ini dapat menyemarakkan lagi minat pelajar terhadap bidang Tibet. Sekian, terima kasih dan selamat jumpa di siaran yang akan datang. Let's go fast, release control. It's so loud and shake your soul. Don't slow down, just let it roll. Move your body, take the slow. Let's go right then back again. Slide you down, you don't pretend. Feel that rush under your skin.